नंदिनी बची राज नंदिनी बची तमें जाको नंदिनी बोली कौच से नंदिनी नुह मोहिनी कौन कहला राज राज तुम अवस्था एमती कौन है राज मुहूर्त भी बची पारिबेनी राज तुम बिना मरी मरी बचीबा केते जे कष्ट सेटा केवल मो जानिछि जानिछ राज समस्त कहूथिले कुंडा माने तुमको कुआडे मारी देइछन्ति हेले मो जमा भी विश्वास करू नथिनी कहीं ना ए सुनैना बचिछि माने राज भी बचिछि राज मरी जाइथिले ए सुनैना ता आपे आपे मरी जाइतांता राज ए सुनैना यारी भितरे बचिछि यारी भितरे बचिछि ए सुनैना राज तुमको एत दिन पर देखिल तो राज से आखिटा टे ओदा तुम मत एत भल कहीं पहुँचल कहीं मत भल पहुँचल आहरी भल पाइबे राज तुमको आहरी भल पाइबे बची दिवा पर्यंत मो तुमको एमती भल पाउथिबे राज प्रणाम करुची कोटि प्रणाम करुची तुम निर्मल भल पाइबा बहुत भाग्यवान सुने ना तुम भाई झील भल पाइबा पाई मु तो छाती हाथ बाड़ी कहबी ए दुनिया रे कौन सी झील ता मन मनुष्य के भल पाउन से तुम मत पाच एमती बड़ बड़ कथा कही मत छोट कर दियोनी छोट मोहि जाइए सुने ना मदनिशा मुझे भूल कर तुम आगे नंदिनी आगे मुझे बहुत छोट हो मोरी नंदिनी जीवन छापीगला सुने ना राज नंदिनी बची राज नंदिनी बची तमें जाको नंदिनी बोली कौच से नंदिनी नुह मोहिनी कौन कहला राज कलिकतार गोटे प्रस्टिट्यूट मोहिनी तारी पाई नुआ जीवन पाई सुने ना आज तुम सामने मुझे लाई पारे केवल तारी पाई सामने नहीं के आसी तुम रखी दूची तुम्हें नंदिनी की मोहिनी से कथा मु जानी तुम्हें नंदिनी हो कि मोहिनी हो से भी मोर किसी जाए आसे ना मु केवल एति जानी तुम्हें मो भौणी मत जदि गोटे पाकड़ी भौणी बोली ग्रहण कर मु बहुत खुशी हेबी कह मत गोटे भौणी बोली ग्रहण कर मु केते बेले कहली जे तमे मो भौणी नुह बोली तमे मो भौणी पाकड़ी भौणी नुह मो गेली भौणी बाहर थाई मु तुम सब कथा शुणी राज को तुम एत भल पाच देखी कहीं जानी आज मोर निज उपरे भारी ईर्षा हो जानी ये मो भौणी नंदिनी की मोहिनी किंतु तमें जदि चाहब से तम घरे सब बेले नंदिनी ही रही पारे नाई भौणी नाई मु जो आसी पुणी से फेरी जी कहीं
ମୁଁ ପରା କାହା ଘରେ ରହି ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଳି ପାରିବିନି। ରାଜ ତମେ ଟିକେ ମୋ ଭଉଣୀକି ବୁଝାଅ ନା। ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲି ସୁନେନା। ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲି ସେ ନନ୍ଦିନୀ ମୋରି କୋଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସୁନେନା। ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ସେ? କହିଲା ଐଶ୍ୱର କିଣି କୋକେଇରେ ମଶାଣିକୁ ଯିବ, ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କରିପାରିଲିନି ସୁନେନା। Iya dah, aku ya kata. चले उन्हीं के ନନ୍ଦିନୀ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବି। କୁହ ରାଜ, ତମକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ସବୁ କରିବି। କୁହ। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବାହା ହେବିନି। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ନନ୍ଦିନୀର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତା ସ୍ୱାମୀ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା? କୁହ। ଠିକ ଅଛି ରାଜ, ନନ୍ଦିନୀର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ କେବେ ବି ଜିଦି କରିବିନି। ଜାଣିଛ ରାଜ, ପିଲାବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା। ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏମାନେ କ'ଣ ସତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ? ପୂଜାରୀ କହନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ମା, ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏମାନେ ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜ, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଚାହେଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ରାଜ? ଭୁଲ କହୁଛ, ଏକଦମ ଭୁଲ କହୁଛ। ନନ୍ଦିନୀର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ସେଇଟା ଏକଦମ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବରଂ ତମେ ଦି ଜଣ ବାହା ହୁଅ, ସଂସାର କର, ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। Mau atma aku ini. ତମ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ମାନେ? ନାଇଁ ମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ହଁ କଥା କୋଉଠି ପୁଣି ନନ୍ଦିନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛି। ଭାଇ ନାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ। ମୁଁ ବି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଭାଇ ଭାଇ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। କାମ? ହଁ। କି କାମ? ଡିଏନ୍ ବୋଲି କିଛି ଜଣ ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଡିଏନ୍ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୋତେ ଏଠି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦରକାର। তোর সব প্রশ্নের উত্তর পাইব তার আগে এই উর্বশীর মনটাকে টিকে হালকা দেখ তোতে কি আউ কাহাକୁ মারিয়া ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ସେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଛି? ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସବୁ ଜାଣିବେ। କ'ଣ ହେଲେ ମାରିଦେବି। ଟଙ୍କା
टंका किए देखा দিয়েন দাদা bien पूरा नाको আমি তার পুরা জানি না कोड़ी पाइबे ना पाइबे আজ कोठी पाइबे तक আজ সন্ধ্যারে মধুসূলক আসবে एकेन ठीक আছে মুভি দেখবি কিয়েসা ডিয়ান ମୋଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ମୋ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନାହିଁ ସେଇ ଶୈତାନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର କର ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହବୁ ମୋ ଦେହର ଭୋକ ବଢ଼ିବ କଣ ନା ଆହୁରି ଚିତ୍କାର